Tapos natin hand soap. Ang pangutana, kana bang hand soap? Pwede ba na gamiton sa tiil? Pwede, dire. Ba, hand soap din, sir. Pwede ba na gamiton sa lawas? Sa tiil, hand soap man eh. So, hand soap, sa kamot, alo gani? Kilo rin pwede sa lawas, sana mo. Good day people! Welcome to Bitok-Bitok University. Kauban paghihapon ang hari ng mga hilas. Libong nang ikaw sa ko intro yun. Ang pork leader, ang baboy nga na dimple, Jericho Rosales, kano po ng hari sa mga hilas. Bernie Bitok-Bitok. Nakatanaw akong attire. O now karon diri sa Luxe Hotel. Social guy. Tapos duha pag yung ka-rooms na connecting ang gikuha. Ang primero nga room kani nakoy babae dala. Ay be. So mo ni akong area karon dinhi. Room tour sa Tagamay. So naiburag study table diri pero pang executive. So pwede ko mag-kuan diri. Mag edit unya diri. Napay ballpen. Pwede ba tablahon ng ballpen? Pwede ba? Comment below. Pwede ba tablahon? So nasa ibarag mga menu. And nag-surprise na ako mga bata. Chocolate na daddy? Hi, Ella. So muna yung first room. Na CR on CR dali. Nice king CR no pang social. Wardrobe, mapang social. Na bathtub. Kompleto. Mas bad uy, daddy. Ha? Smells bad? Huka ayoy. Na nalibang. Sinalibang din eh. Ako di ay. Kuya. So kani pang tablahon ko ni manindot kayo. Huka. May telepono mo ni mga ang mga hotel sa mga social na telepono. Pwede ka magtelebaba diri manawag ka. Hello. Kanang kumusta mo diha? Kumusta imong tae diha? Ako okay ra kong tae diri no. Medyo naidako na gamay. Tapos na social oh. Yan. Yan oh. Kana. Shower. Awatong ko ni balay. Pangtablahon ko ni nga tabla. Himon ko lang souvenir na pa. Oh, there. Himon ako ng souvenir. Napadri. May mga tsaa. So, mag-init ha. Be, mag-init tag tubig palihog para magtisti tag kape o tsaa. Kanina nga room na siya burag separate door. Kalay gini siya. Pero connected man yung ikuha para diri po ng mga bata. Tadan! Kalat na rin kayo. Hi kids! Hi! There, na sila. We're so smart. Wa sila na surprise na kuha nila. So the same, maagya po sila yung laundry, nga CR, na sila yung bathroom. Daddy. Yes. At here ba ya, daddy? That's unfair. We don't have a pen. You have a pen. No pen here? It's unfair? Yeah. So I have also green tea coffee. Dagan ko tablahon ng nga shampoo. Daddy! See? Look at here. That's expensive because there's a no? There's a telephone. Woo! Oh, see? Napaya na oh. Napa. You can do like that, Nicole. There. That's it. You have a sink. Perfect. Oh. Nice. Okay? Whoa! Daddy! Daddy! Yeah. The water is so cold. It's cold. Yeah. Nice. You like it? Oh, like this. Do not tell me. So we're staying here for 24 hours. You wanna go to the pool now? Yay! Look at the view. Daddy! 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 You know, Baya? I can see a prize gas there. No, so far, Daddy. Our house is over there down. We cannot see That's it. SM. Where's the Ketkai. SM downtown. That's it. Ah, there. Centrio. Centrio is over there. The green All one. home, all home, all home.
Robinson! Dalit cute kay the Robinson, there are Robinson! Yeah, see that? You don't We're, have that. we're top of the world. I like to stay here because there's a pool. There's a pool. You love pool. The problem is, did you bring your kuan? Did you bring your suit? Of course, Daddy, here. In here. Yes. Your swimsuit? Hala, patay. Wala kay swimsuit. There is mine. What time is it? Still 3 o'clock. My event is 6 o'clock. So actually, nako event po sa Commonwealth sa ubos later. 6 pa, more like January. So you can go to the pool. Now? Yeah, I will ask mommy. Okay, sure. You tell mommy now. No more na, Daddy. Daddy, no drink! So mag-init sa tag water, be. Alright. For my coffee or tea. Perfect. Pool. I want pool. Social kayo? Social kayo. Like a dawn, perting hilasa may yala. Ang hari ng mga hilas, Bernie Bitok-Bitok. Daddy! 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 Mm. Daddy! Mm. Daddy! Daddy! Yes. Okay, that's it. For now. We're gonna go in the pool. Okay. Your video was there, Daddy. Ay! Our first family staycation for 2020. Daddy, I opened my eyes to beyond there. You what? I opened my eyes to swim. Let me try it first. Their pool is so nice. I'm gonna open my Perfect. eyes. Perfect. From 1 to 10. 11. 11. Nice, no? Mine is 100. From another dimension. Tada! Back sa hotel. Okay. Ano yung mga ganaan ako sa mga hotel ng mga ilang mga. Look at that. Oh, nice. Oh. Bata, sosyal. Tapos dari sa Luxe kompleto. Ay dental kit, shower cap, vanity kit, shaving kit, o dental kit. Kulang na din kay birthday kit. Tapos na pa sila yung wait. Very nice. Tapos diri na pa sila yung own shampoo, conditioner. Hindi na ako nagamiton, tablahon ako. Ako nang bitbiton. Alright, so there na pa sila yung soap, hand soap. It's nice. Social na social. Okay. Maligo ko kay nga naman, of course. Kaya na pa ko i-taping. Okay? Okay. So, kaning koan, sa maning, kaning shampoo sa buhok, kaning conditioner sa buhok, kaning, sa maning, shower gel. Muna yung muna itong sabon. Diba? Exclusive, ladies and gentlemen.
Pasensya sa akong muning mga puso nga lawas karon. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Tapos natin hand soap. Ang pangutana, kana bang hand soap? Pwede ba na gamiton sa tiil? Pwede din eh. Ba, hand soap din sir. Pwede ba na gamiton sa lawas? Sa tiil, hand soap man eh. So, hand soap sa kamot alo gani. Dilo di pwede sa lawas. Sana mo. O dito sa ubos. Tanang na to, pwede man eh. Hand soap, pero pwede sa ubang party sa lawas. What, no? Yeah. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Grabe nang lawas gahalang. Para humok ang buhok. Paste yung mga pila ka minutes. Grabe nga lawas yun. Grabe nga lawas yun. What a great life. Perfect. Yahay kayong kinabuhi. My God. Lovely. Panahon na para mag-usik-usik o dagan kwarta. Uy. Hello, pre. 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 Oh. Yes, pre. Happy New Year. 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 Yes. Oh, kumusta ka, pre? Kumusta? Okay. Okay na kayo. Yes. So, pre, nakatawag mga pre. Nakatawag man. Utang? Kasi utang, pre. Akong utang. Tama ba? Wala pa rin yung kabaya, pre, no? Ay, pasensya kayo, pre, na busy. Pasensya kayo, pre. Kuhan, mga pre, nga na. Lisod kayo karon, pre. Lisod kayo mong kahimtang kayo karon, pre. Grabe, pre, nga nang nagkalisod mi, tapos katagaling Christmas, pre, nga. Huwag kayo may handa kayo, pre. Nangay lang yung mga sobra-sobra sa Christmas party. Naman may Christmas party, na yung mga bahaw-bahaw, mga sobra-sobra. Gikawat lang akong ulo sa litson. Lisod kay mi karon, pre, na lisod kay gilagi. Sila, pre, mga kwarta ko pohon, pre. Bayaran ta ka, pre. Ikaw gid akong priority, pre. Lisod gyud kayo ang kaimtang karon, pre. Na. Karon galing, pre, wa ko'y sinina sulog karon, pre. Wa gyud ko'y sulog, pre. Lisod kayo, wa lagi kuan. Selo, pre. Pobre lagi ko, pre. Wa na ko'y kwarta lagi. Paselo kay gyud. Lagi, pre. Sige lang, makakwarta ko pohon, makakwarta. Unahan kita ka, pre. Lagi. Unahan kita ka, pre. Karon gyud, pre. Sultihan ta kasi wala gyud. Pitos kay gyud karon. Asa ko karon? Nag-outing ni pre sa akong pamilya, pre, pero kanang sa mga bukot-bukot tra ba nga resort ba? Nagbalon lang ko mga biplop, mga parang lang ko sa mga anak ko na ako god. Nami anak karon. Narami sa baraton lang nga resort, pre. Palingaw-lingaw lang god. Nakita nimo sa akong online post? Ay wala, pre, wala. Picture ko to gi-grab. Pero wala gyud do, wala ako barato, wala lagi. Sige, pre, siyempre maputol na ni pre kay prepaid ra ko, pre, di na ko postpaid. Lison lagi kayo ang kaimtang karon, grabe na gyud. Sige, papay na sige, pre. Wala ko na ko, pre, kay dagan pa. Lagi pre, sige, pre. Bayaran na ta ka, pre. Pobre kayo karon. Sige, pre.
What a wonderful wife! A wife like the eye. Woo! Very nice. Ella, come here. What do you want? You want anything? Huh? You want all of those things? All of those things.